درود. موضوع بحث ما با حضور کارشناسان اطراف نیکای خشتباری، راه‌های به تنظیم درآوردن آن، عاقبت‌های آن و پیشنهاد کارشناسان در مسائل مربوط به آن است. مستقیما به موضوع برمیگردیم. ما قهرمان داریم که 12 نفر فرزند دارد و از میان آنها 6 تایش به نقصان‌های گوناگون گرفتار شدند و این همه فرزندان از نیکای خشتباری به دنیا آمدند. بیاید به اکران توجه می‌کنیم. مرحمت. بابای اصلی مراد و همسرش شادیگل زاده و استقامت کننده جماعت دهات قزلقلعه ناحیه خراسان ولایت ختلان هستند. پدرانشان که برادر بودند به خاطر پیوند ساختن اولاد خویش آنها را با امید نیک فرد خانه‌دار می‌کنند. آیا خانه‌دار شوی آنها تنها برای خاطربینی بسته شد؟ هر وقت ماما کردن و چاو کردن و خیلی کردن و کلانو خب میدانست که خیلی میشد من پیگاتر میبرم دو مایی بابایا سرم میبرم ای بی توی میگو ای بی توی منم دیگه میکنم هم دیگه رو کنم سزا میسازانیم خشتواریم او دوری ما دا خشتوار داری همی که بسیاری آدم خشتوار میگرفت که خواه ارزانتر بگیرم و خواه که یک زندگانی درست‌تر کنو خانه دو گفته خشتواری دختر عمکی من خونا مانا میگه همین خشتوار کتی آیل نکنن من میگم که نکنن اگر همین خیلی من میدانستم که همین خشتواری ده همین پیدا میشه همین کسلی پیدا میشه دیگه بیگانه میگیرتم برای تقویت سوژه مذکور در برنامه نفر نیز حضور دارند که با علت نیکای خشتباری گرفتار مشکل شدند و حالا ایشان را به برنامه دعوت میکنیم. مرحمت. طبق معلومات آماری سال 2016 در جمهوری تاجیکستان 26000 کودک معیوب به قید گرفته شد که از میان آنها 35% از نیکای خشتباری به دنیا آمدند. وابسته به همین در سال 2016 به کودکس عالیه جمهوری تاجیکستان تغییرات نیز وارد گردید و نیکای خشتباری ممنوع اعلام کرده شد. من می‌خواستم بدونم که نیکای خشتباری در تاجیکستان تا چه حد پایان رفت یا اینکه کاهش یافت. مرحمت. موافقی ماده 10 کودکس عالیه جمهوری تاجیکستان عقد نیکاه این نیکای رسمی میباشد که در مقامات ثبت اسناد حالت‌های شهروندی بسته می‌شود و حقوق و عهده‌داری‌های زن و شوهر از لحظه به قید دولتی گرفته شدن عقد نیکاه به وقوع می‌آید. یک چند مانع‌های موجود میباشد در کودکس عالیه جمهوری تاجیکستان در ماده 14 کودکس عالیه. یکی از آنها بستن عقد نیکاه بین فرزندان برادران و خواهران میباشد. یعنی فرزندان برادران و خواهران کیا میباشند؟ بین دختر خوله و پسر خوله، دختر عمه و پسر عمه، دختر عمک و پسر عمک و دختر تقو و پسر تقو میباشند که بستن عقد نیکاه بین این نفر شخصان طبق قانون از 1 ایول سال 2016 منع کرده شده است و این معیار تا حال یعنی 7 سال میباشد که مورد عمل قرار گرفته است. گفتم میتوانید که تا چه حد کاهش یافت؟ در سال کمش ما 13 جفت 20 جفت جوانان را برای نیکاه ازدواج خشتباری نزدیک پیشگیری میکنیم. گرچنده نیکاه خشتباری نزدیک طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان منع کرده شده است، از طرف کارمندان تیپ بارها عاید نتیجه های منفی و عاقبت های ناخوش نیکای خشتبارانی نزدیک بحث مناظره ها می شود، آموزش ها گذرانده می شوند، در بین اهالی چاره‌بینی های فهماندهی گذرانیده می شوند، همچنین به واسطه اخبار عموم برآمدها کرده می شوند. لیکن متاسفانه به این نگاه نکرده
то ҳол баъзе волидон ва ҳамчунин ҷавонон низ мехоҳанд пайванди хештабории худро идома диҳанд. модар тахмин 6 моҳ то 1 сол кӯдаки худа нигоҳ мекунад ҳамчун кӯдак ва ӯ пасон равон мешад ба пои худ. ин одам 11 то 18 сол ана ҳамин кӯдаки маъюба мегардонад. ҳолати равониро тасаввур кунед. Ба шариат дар замони ҳозира бояд гӯем ки издивоҷҳои дуртар дошта бошад то ин ки генҳои беҳтарине ки инсонҳо дар он шароитҳо зиндагӣ кардан ва ба худ гирифтанд ва дигаргуниҳои дигари ирсӣ шуданд беҳтаринаша ба шариат бояд гирад. масалан як шахси наздик аст, масалан писархола духтар амак ин чизо онҳо шахсҳои наздиканд, мисли бародар ҳастанд ва вақте ки масалан ин гуна наздику ба ҳамсар қабул кардан ё ки ба шавҳар қабул кардан аз лиҳози равонӣ чӣ таъсир мерасонад барои онҳо? муҳаббат яъне ки як байни ҷавонон хуби баъзан вақте ҳаст ки масалан бо розигии падару модарон мешаванд. ин чизо бештар масалан падару модаро ҳозир як чиза мехоҳам нуқтасанҷӣ кунам. ин масъаласт ки имрӯз ҷавононро намешавад масалан ба маҷбурӣ додан. бисёр вақт чун оилаҳо барҳам мехӯранд. имрӯз имконот доранд. ҳанӯз мо баъзан мехоҳем наздикони худа ба шавҳар диҳем ё ки оиладор кунем. кайҳо медонем ки ба онҳо робитаҳо доштаанд. бисёр вақт мегӯянд ки гурӯҳи хуни мо агар як хел бошад шояд аз мо кӯдакони носолим пайдо мешавад. мақсади гурӯҳи хунро муайян кардан барои оилаҳои ҷавон ки оила мехоҳанд барпо кунанд ин фақат барои мо фаҳмидани резуси манфӣ ва мусбӣ будани онро мехоҳем фаҳмидан ки ин ба мақсади пешгирӣ кардани фавти перинаталӣ ва интра ва неонаталӣ мебошад. яъне ки дар ҳолате ки гурӯҳи хун мусбӣ бошад новобаста аз гурӯҳи хуне ки 1 2 3 4 ҳаст дар ин ҷо ягон дахолат надорад ба фарзанди онҳо ба солимии онҳо. ин ба ягон нуқсон овардан намерасонад. агар никоҳи хештаборон чӣ қадар наздик бошад аз онҳо ҳамин хел кӯдакони камақл, кӯдакони бо сутунмуҳраи кушода, кӯдакони бо ангуштони зиёд, кӯдакони гуфтем бо карӣ, бо гунгӣ, кӯдакони албинизм гуфтем ки бо мӯи сари сафед, пӯсти сафед, миҷгонҳои сафед, абрувони сафед таваллуд мешаванд ва кӯдаконе ки рангҳоро як хел мебинанд. машварат дода метем. ҳастанд нафароне ки кӯдаконе ки аз никоҳи хештаборӣ ба дунё омаданд вале солим ҳастанд. албатта ҳеҷ мушкил надорад. албатта дар бисёр ҳолатҳо мо вомехӯрем дар ҳолате ки мо мегӯем ки кӯшиш кунед ки аз никоҳи хештаборони наздик шумо хонадор нашавед ё ин ки ҷавононе ки мебиёянд мо гап мезанем. дар бисёр мавридҳо мо пешгирӣ мекунем ҳамин никоҳи хештаборони наздикро худи ҷавонон рад мекунанд аз ҳамин никоҳ дар ҳолате ки онҳо ба муоина таҳлилсупорӣ меоянд ва дар вақти баъд аз машварат гирифтани табибон худи онҳо чӣ кор мекунанд рад мекунанд. яъне надонистани донишҳои тиббӣ аст. камбудӣ дар насли аввал намеояд. камбудӣ дар насли дуюм мебияд. яъне ки албатта ана чиз масъала чиз барои ҳолат мардум мегӯянд ки ана бинед фалон оиладор шуд ягон камбудӣ накард. лекин дар насли дуюм ана ҳамун дар фарзандони ин кӯдакон яъне набираҳошон метавонад ки ин масъала бардошта шавад. дар ҳолати ба қайд гирифтани никоҳи хештаборӣ ки худсарона ба амал меояд чӣ чораҳо андешта мешавад? албатта дар мақомотҳои сабти асноди ҳолатҳои шаҳрвандӣ ин никоҳи хештаборӣ баста намешавад. барои муайян кардани хештаборӣ якчанд ҳуҷҷатҳо талаб карда мешавад. аммо кадом ҳуҷҷатҳо талаб карда аммо ҳастанд ки аммо ҳолатҳое ҳаст ки агар шахсон худсарона ё ки ғайриқонунӣ издивоҷ кардани ҳамин фарзандони бародарону хоҳарон ки дар боло номбар кардем, дар ин ҳолат ба ғайр аз он оқибатҳои вазнини саломатӣ яъне таваллуд шудани кӯдакони носолим ё кӯдакони маъюб боз оқибатҳои ҳуқуқӣ низ мавҷуд мебошад. яъне ҳангоми пайдо шудани баҳс дар оид ба таъминоти кӯдак ки фарзанди муштараки ҳамин ду нафар падару модар мебошад ё ки таъминоти худи зан то 3 сола шудани кӯдак, баҳсҳо вобаста ба рӯёндани алимент. албатта агар
ақди никоҳ мавҷуд набошад ё ки дар сатри падарӣ шаҳодатномаи таваллуд инъикос нагардидани насаби падар дар ин ҳолат ба ғайр аз як талаби давои рӯёндани алимент боз муқаррар кардани падарӣ ба ҳисоб ба вуҷуд меояд дар судҳо. баъзан ҳолатҳое мешавад ки ҷавобгар яъне падар падари худро эътироф намекунад. дар ин ҳолат таъини ташхиси биологӣ якчанд масрафи вақт асаб ба ин мушкилиҳо дучор мешавад. ба ғайр аз ин барои тақсими амвол моликияти муштарак эътироф кардани моликияти зану шавҳар ки агар ақди никоҳ мавҷуд набошад дар ин ҳолат мушкилотро ба миён меояд. роҷеъ ба меҳмони барномамон як барномаи чанд сол қабл омода карда будем, як порча аз он барномаро пешниҳод мекунем. Марҳамат, тамошо мекунем, баъд суҳбатро идома хоҳем дод. умриниссо хоҷаева модари 3 фарзанди ношунавост. олами аҷоиб дорад ин модар. ҳар замоне ки ба симояш менигарем, андешаҳои гуногун моро ба дунёи ғамангези ӯ ворид мекунаду бори дигар ба бузургии меҳри модар эътимод ҳосил мешавад. чӣ қадар таҳаммулпазир аст вуҷуди модар, ки то лаҳзаҳои охирини қудрату тавоноӣ доштан ҷигарбандонашро дар бисоташ парвариш мекунад. баъзе вақт мегӯм ки кошки мара оча ми хешомда намедодӣ. баъзе вақт ҳамихе чизо ҳам меша. Не ки ман хешом ягом чи надорам. Ҳамихе ки кӯдако ношунаво шудан. Хай ман бо ҳозирам шукрона мекунам ки ба забон набошаян, ақли солим доранд. Безабон бошанд, шунавоӣ надошта бошанд, пои раво доранд. ҳушоранд, солиманд, ақлан солиманд. Як гапа ки гуфтӣ ки ҳамин мумкин нест ва мефаҳма ки мумкин нест. Ман тамоми модарое ки никоҳи хештавори пеш аз ҳама мегӯм ки накне нагирен. охай ҳамон вақте ки на оила барпо мекунӣ ай проблемҳо дурӣ, намефаҳмӣ ки ҳозир чӣ гап дар сарат пагоҳа намедонӣ чӣ гап мешавад. ҳам хеле хурсанди кӯдак ба дунё мебиёяд, хурсанди вақте мефаҳмӣ ки нашунавӣ ва иҷа мебарӣ уҷа мебарӣ. ин ай никоҳи хештаборӣ. Не ки мо якум аввал модари ман як духтарам дар оила дута бародар дорум худам. модарам бибима гуфтан ки охи чӣ хел мешавад, янга мегуфтан хиштоманшона чӣ хел мешавад, ино хешан ай хеш охи телевизор дақиқа нишон меца чӣ хел мекунем ам хел нашава хай ҳеҷ гап надора. Гуфтан ҳечи намеша, ҳамаш гапай бибим худо раҳмат куна. бима хай хостан ки хеши канда нашава. вақте ки проблема мешава ҳамун зиқан, ҳамун модару падар зиқан. бо мо ҳозир модаро гап зада метонем, падар ин гапа гуфта наметона, ӯро дар дилаш мегира. бо яке аз фарзанди худ ба барнома ҳузур овардан. хуб, метавонед достони зиндагии худро барои мо қисса кунед ки шумо бо кадоме аз хешовандони худ ақди никоҳ кардед ва чӣ мушкил ба сари шумо омад? бубинед чӣ хеле ки устод дар ин ҷо қайд намуданд ки агар дарун хешу табор муҳаббат буд, вале мо муҳаббат надоштем. ин бо розии падару модарон гашт. гарчанд диги модарам розӣ набуданд. бубинед ки ин қадар коршиносон, ин қадар табибон ба воситаи телевизион, ба воситаи радио корҳои фаҳмондадиҳӣ мегузаронанд, аммо боз хилофи амон қонун мо амал менамоем. гарчанде ки ман пеш аз қонун издивоҷ намуда будам. Не бовар кунед, мо ҳам то оила барпо намудем. бубинед ки маданияти ҳар оила ҳар хел аст. бояд моро ки мисол ба кадоми ба шавҳар медоданд, мо мисол ҳуқуқи гапзанӣ надоштем. шояд падару модари ино ба он дараҷае ки мо имрӯз гап мезанем дар бораи оқибатҳои никоҳи хештаборони наздик маълумоти пурра надоштанд, иттилооти дуруст надоштанд. агар онҳо мефаҳмиданд ки оқибати ҳамин никоҳи хештабори наздик ба ин дараҷа оварда мерасонад ки кӯдакони носолим ба дунё меоянд, ҳеҷ вақт розӣ намешуданд. дар амон никоҳи хештаборӣ мо баъзҳо бисёр ба миён омад. гарчанде ки мо дар шаҳр зиндагӣ мекунем, мо гарчанде ки модарам гуфтанд ки духтари ман ягона асту ман ба хеш намедиҳам, ҳама рӯза тариқи телевизион мо мебинем ки фарзандони мардум аз ҳисоби хештаборӣ мисол ба маъюбиятҳои гуногун гирифтор мешаванд. вале чӣ хеле ки ман дар он ҷо қайд намудам, бибии ман раҳматӣ мехостанд ки ин хеши мо дур нашаваду
бисёри баъд ман ба онҳо маъқул будам, гӯем ки аз тарафи характер онҳо хостанд ки мо ба келин гирам. бо дар он ҷо шуд ки мисол суханое гуфтанд ки ва тағом занкалон аст ки гапи занака гӯш мекунанд. дар он ҷо модари ман зид буданд. раванд хуношона супоранд, гуфтанд ҳами очаи ман ам хеле гуфтанд ки модарам ки равед хуношона супорен, агар духтур иҷозат дод ҳами як духтари ман аз шумо. лекин вақте ки ин қадар мушкилӣ пеш омад, ягон кас дасти мана нагирифт. ами худаш медонаду ин ҳамон мушкилӣ аст. ман ба хотири забони онҳоро омӯхтан ба донишгоҳи омӯзгории давлати ҷумҳурии тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ дохил шудам. онҷоро ва ба муваффақиятҳо мисол мо ноил шудем ки ва хатм намудем. шумо аз чанд солагӣ кӯдаконатонро дарк кардед ки намефаҳманд? то чанд солагӣ шумо ба ҳамин мушкило гирифтор шудед? ман амин ки вақте дили одам дар чихе бибинед ки одам дилаш гувоҳӣ медиҳад. бале модар 7 моҳа буд. аллакай ман аҳдия фаҳмидам ки садоҳо ба аҳамият намедиҳад. аллакай ман мефаҳмидам ки ӯ намешунавад. аҳдия имрӯз дар студия ҳастанд? бале. мешавад даъват кунем? меоед ба студия? марҳамат. салом. чанд сола ҳастанд? аҳдия ту чанд сола ҳастӣ? 15 сола аст аллакай. шумо чӣ хел дар навор дидед? ӯ синфи 1 мерафт. бале, синфи 1. наворро диди, худатро шинохтӣ? шинохтӣ. камтарак шарм кард. вақти навор рафта истода буд, ман ба ӯ нигоҳ кардам, камтарак шарм мекард. ӯ айни ҳол дар мобайни 121 мактаби солиму маъюб ҷои шашум мегирад дар ҳамон едониш бо баҳои 519.5. ӯ гӯем ки офарин аҳсан ба ту аҳсан ки ҷои шашум ҳастӣ. бо кӯмаки модар буд ки ман инқадар гап зан, ман тарҷума мекунам. хоб бубинед ки мегӯяд ки ба ман пеш шумо ки кӯмак кардед, ман имрӯз дарсҳоро озод мефаҳмам, мехонам. духтароне ҳастанд ки дугонаҳои ман ки модару падараш забони онҳоро намедонанд, дар онҳо мушкилӣ пайдо мешавад, озод муошират надоранд, онҳо мушкилӣ. агар ки падару модарони онҳоро мисли ман мисол агар забони ношунавоя медонистанд, забони фарзандошона медонистанд, онҳо муоширати озод доштанд. бо падарашон робита доранд? бале, бо падар робита доранд, бо телефон тамос мегиранд. забони инҳоро мефаҳманд? падарашон аз чӣ кардан? каме мефаҳмад онҳо ки бо сабшави нависондан паёмакҳо, бале, ба паёмакҳо менависанд. масалан хоҳаронаш кӯмак мекунад? бале, ҳоло бошад ранги модар ба ман ёрдам мекунад. ман айни ҳол роҳбари ҳамон боғча ҳастам ки кори ман беҳад мушкилу бисёр аст. ӯ ба ҳамаи дарсҳои хоҳарош ӯ кӯмак мекунад, ҳатто овозӣ медарорад. ҳамаи кора гӯем ки дар сари ҳамин бор кардаем. офарин, ташаккури зиёд. хуш омадед. марҳамат. خب ببینید که نه همه مادران سرتلاش هستند، امکانیت دارند، بالای فرزندان خود کار میکنند، همون احساس درونی خود را بیان کرده میتونند و هزارها مادر دیگری هست که همیگونه مشکل دارند ولی نمیتوانند به مشکل خود رسیدگی کنند. امروز ما یک قهرمان زن تاجیکی را میبینیم که امروز قهرمانی کردند و در حقیقت این گوییم که باعثی گفتن است و باعث احسن گفتن است که چون زن توانستند چون فرزند به دنیا آورند، چون که یگان حادثه و واقعه البته وقتی که پیش ما میبینند و کارها از کار گذشته است، ما البته حالت واقعی آدم میفهمانیم و او را ما دعوت میکنیم با اون که چیکار کند، چه خیلی مبارزه برد و چه خیلی حالت خود را بهتر نماید. و البته من احسن میگویم با معلمانش با استادانش که بسیار راهبری خوبش کردند. در سطح دهات های در نظر دارم، سطح دهات ناحیه های دوردست را که این خیلی گونه اویله ها کمتر نیستند، بسیارتر در همین سطح ناحیه های دوردست همین خیلی نیکوه های خشتباری نزدیک بسیارتر دیده می شود. نوبسته از آنی که اینقدر چاره‌بینی های پیشگیر کننده ما میکنیم تصمیم گرفته ایم و تا امروز هم کرده ایستاده‌ایم در بین دانشجویان، در بین این دانشگاه و دانشکده ها ما
новобаста аз он наворҳое ки телевизион мешаванду мебинанд бо мо чӣ кор мекунем бо вохӯрӣ суҳбату вохӯриҳо мегузаронем дар байни донишҷӯён ки дар бораи оқибатҳои анамин никоҳи хештаборони наздик гуфта мегузарем ки онҳо бояд бо як ақли солим ихтиёр кунанд оилаи худро. мо гуфтед ки мо ҳамасола масалан то 10-15 нафар никоҳи хештабориро дар ҷумҳурӣ пешгирӣ мекунем. вақте ки пешгирӣ мекунед чӣ гуна онҳо вокуниш мекунанд? мо таҳлил мегузаронем барои нафароне ки барои маркази мо мебиёянд, барои таҳлилҳои генетикӣ мебиёянд. аввал машварат гузаронида мешавад. машварат дар мавриди машваратгузаронӣ мо мепурсем ки ино хешу табори наздик ҳастанд ё ки бегона ҳастанд. вақте ки вайҳо мегӯянд ки хешу табори наздик ҳастем, мо таҳлили мувофиқи гистомии одам гузаронида мешавад ки чӣ қадар генҳои вайҳо ба якдигар монанд ҳастанд. вақте ки таҳлилро мегузаронем, агар бинем аз 30% зиёд бошад, мо мегӯем ки оила барпо накунанд, ки барое ки дар оянда якумаш метавонанд ки ҳомиладор нашавад, безурриётӣ. дуюм исқоти ҳамл ҳаст, агар аз 30% боло бошад. сеюм аллакай таҳлилҳо исбот намуданд ки аз 30% зиёди мувофиқи гистомии онҳо аллакай фарзандони маъюб ҳастанд. оилаҳое ки аллакай баъд аз издивоҷ муроҷиат мекунанд, фарзандони дутоӣ, сетоӣ, фарзандони маъюб доранд ки нобиноӣ ё шал ҳастанд ё ки гунг ҳастанд, гашта наметавонанд, муроҷиат мекунанд. ҳаминоя мо мисол оварда мефаҳмонем ҷавонон худашон даст мекашанд аз оила барпо кардан. воқеан дуруст қайд кардан, намун таблиғу ва намун барномаҳое ки таи чанд соли охир дар Тоҷикистон ҷараён дорад, то андозае намун тафаккуру дониши мардумро вобаста ба никоҳи хештаворӣ боло бурдааст. хуб, мо назарпурсӣ ҳам доштем, ёни мардум назарпурсӣ доштем ва аксари мардум муқобили никоҳи хештаворӣ буданд. ҳарчанд дар ҷумбаи нафарҳое пайдо мешаванд ки тарафдори ҳамин омил ҳастанд, вале аксари мардум аллакай донишу фаҳмиш доранд ва муқобил ҳастанд ки ҳамин гуна никоҳи хештаворӣ ба миён навояд. ва биёед ба экран таваҷҷӯҳ накунем. бояд мо насли солим дошта бошем, ҳам аз нигоҳи ҷисмӣ ва ҳам аз нигоҳи фикрӣ. аз ин хотир ба истилоҳ издивоҷҳои хешу қавм боиси вайрон шудани генофонди миллӣ мешавад. касало ирсӣ ба мерасонад, фарзандоямо никоҳи хештаборӣ ба касало ирсӣ ва мешавад, таваллуд мешавад. чандин маротиба борҳо исбот шудааст ки оқибати на он қадар хуб дорад, зеро фарзандо носолим ба дунё мебиёянд. ҳамин хел не, чунки бе ягон мамоният мо гуфта метавонем ки писар хола ё духтар хола, духтар амак, дигар амак бача ва казо, ино ҳамхун ҳастанд. мисол ҳамин олимои тиб ҳам муайян карданд ки аз инҳо як 80-90%аш фарзандои носолим маъюб мешаванд ки мисол ё носолим ақлан ё дар равани ҷисмонию вай мисол аз чашму пову дигар бечораҳо маҳрум ҳастанд. барои ҳамин ман хоҳиш доштам аз кулли ҷавонони азиз ки бо ҳамватанои худ бо бегона мегӯем хештаборӣ кунем, бо албатта нағз мешавад, фарзандо солим мешаванд, аз мо хушнуд мешаванд. пага ман ҳамин орзу дорам. никоҳи хештаборӣ қатъиан ман аст, барои чӣ ки насли наврас ба хатари бениҳоят ва зараррасонад. шумо худатон вохӯрдаед? падару модари ман хештабор буданд. аз ин ҳисоб якта хоҳарчам зирениш паст омад. духтуро ташхис карданд, гуфтанд никоҳи хештаборӣ аст. никоҳи хештаборӣ барои одамон ба насли бисёр зарар дорад. ягон касалое пайдо мешавад, насли ирсӣ пайдо мешавад. мисол агар модар ягон касал бошад, хешуван никоҳ карда шавад, дар ҳамин вақт вайҳо мешаванд ягон аз насли ба насли вуҷуд мешавад касалои ахира. بعد از سال 2016 ترغیبات در تاجیکستان خیلی زیاد شده و یک دوره بود که همروزه طریق شبکه‌های اجتماعی، طریق مثلا رسانه‌ها ترغیبات زیاد جریان داشت، ولی همین عامل در سال‌های اخیر کمتر به نظر میاد. چرا؟ مسئله تشویق و ترغیبات گفتید سال به سال کاهش یافته است یا که افزوده است. من گفته میتوانم که در مقامات سودی نیز هنگام بررسی پرونده‌های اویلوی مرافعه‌های سیار گذرانده می‌شود در جماعت و شهرک و خب تعیینات خصوصی برآورده می‌شود برای پیشگیری ویرانشوی اویله‌ها. در برابر استوار نگاه داشتن
оилаи тарафҳо боз никоҳи хештаборӣ низ қонун моҳияти қонуни бастани ақди никоҳи хештаборӣ низ оқибатҳои он фаҳмонида дода мешавад. хуб бинобар ин аз тарафи мақомоти судӣ низ барои пешгирии чунин ҳолатҳо ташвиқоту тарғибот гузаронида мешавад. тариқи телевизион, радиоҳо, рӯзномаҳо, маҷаллаҳо, мурофиаҳои судӣ намоиш дода мешавад. бинобар ин ман чунин гуфта метавонам ки ташвиқоту тарғибот вобаста ба ин масъалаҳо афзуда истодааст. дар ин савол кам гуфта наметавонем. баръакси ҳол ҳамин барои интиқолгардонии сатҳи маърифату фарҳанги мардум дар оиладорӣ ин суҳбату вохӯриҳо баръакси ҳол зиёд шуда истода. дар ҳамаи анамин ноҳияҳои дар сатҳи амалӣ гӯем дар ҳама шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ имрӯз суҳбату аҳолӣ на фақат бо оилаҳои ҷавон, балки бо хуштоманҳо, бо падарон, бо шахсони калонсол дар намун ҷойҳои ҷамъиятие ки мо меравем дар ноҳияҳои дурдаст чойхонаҳо доранд, дар ҳамун ҷо бо аҳолӣ суҳбату вохӯрӣ мегузаронем. дар бисёри маврид аз таҷрибаҳои худ гуфта мегузарам ки мегӯянд мо ҳам ина хештабор нестем, лекин фарзанди маъюб дорем. мешавад ки гуфтем падару модари онҳо аз никоҳи хештаборони наздик буданд ва имрӯз кӯдакон шояд ки дар оилаи аз бегонагон онҳо оила барпо карданд, лекин дар ин ҳам чӣ нишон медиҳад ки кӯдакон дар наслҳои оянда, дар наслҳои онҳо кӯдакон бо нуқсонҳои модарзодӣ ба мисли нобиноӣ, гунгӣ, ношунавоӣ пайдо мешавад, дида мешаванд. аз кӯдаконе ки маъюб ҳастанд аз никоҳи бегонагон ҳастанд, лекин 40% онҳоро никоҳи хештаборони наздик ташкил медиҳад. албатта дигар омилҳо низ ҳастанд ки боиси пайдошавии нуқсонҳои модарзодӣ мегарданд. яъне омилҳои биологӣ, яъне ки бемориҳои сироятии вирусӣ, бактерияҳо метавонанд сабаб шаванд, ё ин ки омилҳои химиявӣ, яъне истифодаи дорвориҳое ки таъсири тератогенӣ доранд дар марҳилаҳои аввали ҳомиладорӣ, ё ин ки кор дар заводҳои химиявӣ. ҳамчунин омилҳои физикӣ метавонанд бошанд, яъне шуоҳо ё ин ки нурҳои рентгенӣ мегӯем дар марҳилаҳои аввали ҳомиладорӣ ва ҳамчунин метавонад сабаб шавад норасоии витамину минералҳо дар организми зани ҳомила. лекин падидаи ташвишовар он аст ки то ҳол дар дунё зиёда аз 6000 намуди бемориҳои ирсӣ ба қайд гирифта шудаанд ва дар омили асосии онҳо никоҳи хештаборони наздик мебошад ва дар ҷумҳурии тоҷикистон зиёда аз 40-50% оилаҳое ки аз хештаборони наздик барпо шудаанд аз 2 то 4 фарзанди маъюб доранд. боиси он ҳам мешавад ки масалан вақте ки оилаҳо пош мехӯранд як хештабор бо ҳам зид шаванд. гӯем ки оилаҳое ки эҳсосӣ ҳастанд вақте ки барҳам мехӯранд эҳсосот дар онҳо бедор мешавад ва ин сабаби ҷанҷолҳои тӯлонии наслӣ ҳатто мешавад. мо қайд кардем, ина дидем ки тавонистем баъзе ҷанҷолҳои ҳатто байни авлодиро барҳам занем дар равиши корҳои худ, вале ҳастанд оилаҳое ки бисёр ақлӣ ҳастанд ва онҳо ба ҳамон терминологияи астаёмса друзьями, яъне ки дӯст мемонем, ба ҳамин яъне ки ҷудо мешаванд ва муносибатҳои иҷтимоӣ рафтуомаду дигар чизҳои барҳам намезананд. баъд аз ине ки масалан шумо ҷудо шудед аз ҳамсаратон, муносибатҳои иҷтимоии шумо барҳам хӯрд бо хештаборон? чӣ гуна шуд? чӣ садама зад дар муносибатҳои хештабори шумо? бубинед ки мо хештабори наздикӣ ҳастем. ҳам хусурам хеш аст ба модараму бачаи хола ҳастанду ҳам амам. бубинед ки дар ҳамаи ҳолат мо дар тамоми ҳамон маъракаҳои хешу табор мо вомехӯрем. ба ҳамин хотир чӣ хеле ки устод гуфтанд мирна дурӯжна, мо ҳамин хел ҷудо шудем. чӣ хеле ки дар навор дидед айби ту аст,
اینا اگر من چه نمیگرفتم خیلی نمیشد. همه وقت اگر مادر گناهگار باشد بیاید دو خی دستی همین پشتی همین و پرابلمویا گرفتن نگردیم. ببینید که من همین تمام بار زندگی خودم میکشیدم. الحال عهده در صنف نهم میخواند. الکی من 17 سال قبل که من 17 سال باز دوزنده بودم با او آموختم این هنر. الکی او گویم که فرمایش میدهند کورتای میدوزد با خودش پول کار میکند. برای پیشگیری همین امیل شما چی نظر دارید؟ باید چه کارهای دیگر انجام داده شود که همین امیل پر از بین برداشته شود؟ در مرافعه سیاری سودی فهمانیده دادن ماهیت و عاقبت‌های قانون البته این برای پیشگیری یعنی بستن اختیارهای خشتباری مساعدت میکنه. همین مثال همین خیلی خوشو کردم میگم که همه روزا من توی نمیگرفتم انم خیلی کودک تولد نمیشد. اگر طاقت همین گپ داشته باشن مرحمت اویلا برپا نماند. ولی که ببینین همون حالتایی هستن که خیلی آدمی پرتحمل در کار است که ازی تو ببینید که یک مشکلی میشود راه خونی مادرت حل کند. انمون وقتی همون زر و زیور و همون چیز چورایی که سومی دارین همش تمام میشود در یک جراحی کودک، در یک طبابت کودک. همون صدمه خیلی که معلومه قید کردن بله صدمه روانی فقط با مادر. ما امروز کودکای تربیت مینماییم هیچ کدام ما حالی برای فرزندی معیوب آوردن یگام تمام مادرو مثال هم نمیاریم که انم خیلی کودک ممکن به دنیا بیاید ما آماده نیستیم. نه که ما گناه هم نداریم که ما مادرو باید که همین خودمون باید یگام مادر نمیخواد کودکش پرت آید. برپا نمودن عائله ها از منطقه های گوناگونی مناطق‌های کشورمان روان کردن متخصصان جوان به ناحیه‌های گوناگون و در آنجا برای اینها شرایط ساختن، شرایط زیست ساختن و در آنجا امکانات عائله برپا نمودن برای آنها و البته نگفته نماند که در این سمت ممکن است چی در سطح تلویزیون، چی در سطح مثلا تئاتر، چی در سطح کینو، چی در سطح رسانه‌های که شبکه‌های اجتماعی ترغیب و تشویق بردن انچنین عائله‌هایی که مثلا توانستند زندگی خود برپا کنند، نسل جوان خوب و اینکه به دنیا بیارن، تربیت کنند و البته با واسطه گویم که گازت و ژورنال ها با واسطه برآوردن کتابچه های مخصوص و درس های مخصوص در مکتب ها، چی در سطح گویم که مکتب های میانه، چی در سطح دانشکده و دانشگاه ها همین اطلاعات رساندن. مراجعت میکنیم به کلانسالان، به عائله های جوان وقتی که حامله‌دار هستند یا اینکه عائله برپا میکنن البته از مشورت متخصصان بگیرند، چون که در بسیار حالت‌ها از مشورت ماهان عائله هایی که در اینجا گفتن محبت است، محبت هم بود، آنها چه با راضیگی یکدیگر عائله برپا نکردند. وقتی که در حالتی که عاقبت‌های ناخوش این نکاح خشتباری نزدیک رو درک کردن، حس کردن، عائله برپا نکردن، چون که سبب بسیار پاشخوری عائله ها هم همین چه هست، فرزندان معیوب هست. این ما میبینیم. пешниҳоди ман ҳамин аст ки албатта издивоҷ кунандагон пеш аз издивоҷ кардан ба маслиҳати тиббии генетикӣ ҳатман муроҷиат кунанд, таҳлилҳои генетикиро гузаранд ва барои оилаҳое ки аллакай бунёд кардагиянд аз 11 ҳафта то 21 ҳафта метавонанд ки барои ташхиси скрининги пренаталӣ گذارن مراجعت کنن. سپاس به شما که به برنامه امروز ما تشریف آوردید. ما امروز اطراف یکی از موضوعهای اکتوالی جامعه تاجیک نکاح خشتواری برنامه تهیه کردیم و اگر فکر و نظری خاصی دارید بیننده عزیز میتونید در شبکه‌های اجتماعی با ما بنویسید. هدف ما از تهیه این برنامه این است که این گونه مسئله ها را پیشنهاد جامعه کنیم و راه حل آن را دریابیم. تا دیدار دیگه سربلند و فیروز باشید. خیر.